Ito, oh. So yun, what's up mga kagigamba? Welcome back to our channel. So meron tayong unboxing ngayon, Isabela. So bago tayo mag-unboxing, shoutout muna kay Greg Morales, Diosdado Chongson, Eduardo ML at Jake Vista. So yun mga kagigamba, panoorin nyo natin. Unboxing. Okay na naman to. Oh. Pag nangitlog yan, 2 araw lang yan. Pahit na yan. Ito, pahit na. Oh. Ito. Oh. Okay na yan mga yan. Tiim. Ayan o, tiim. Ayun yan. Ayun pa. Sobrang silan. Alright.